kuyasidida ukuthi kambe sure kungayadingwa umthakathi ukuthi abantwana baseZimbabwe bachaywa ngamavolovolo bedutshulwa ngamasotsha akuleli lizwe abonakala ebulenjini. Bakhona abanye kulobufakazi obungadingi inyanga, kodwa sesitshelwa ukuthi sokudingwa abantu ukuthi bacwayisise ukuthi ngubani owadubula wabulala laba bantwana ababengelacala. Kuyasimangaza ukuthi kwekukhetheni kwabantu laba bafuna ukucubungula leyo commission leyo kakuzange kukhulunywe loZulu waseZimbabwe. Uhulumende abuze uZulu ukuthi sikucubungele sokuthini, ngoba kuvele kakudinga ukucubungula, kudingwa ukuthi kuyebotshwa lwana ujaha wafika waguqa wadubula wabulala abantu abayi7. Kodwa kusokusimangalisa lapha uthi ukuthi kukhombisa ukuthi iZANU isidinga izindlela zokuhlunguluza inkokheli zebandla lethu. So esikutsho ukuthi thina iCommission lana vele kasiyithathe njengeCommission, siyithatha njengabo Mtanda abadinga ubuloyi bona bemazi ukuthi umthakathi mbani. Umthakathi ngamasotsha eZimbabwe athunywa ukuthi angene emgwaqeni ayedubula abantu ababezihambela. Njalo isisekelo sombuso seZimbabwe sicacile sithi sona silelungelo lokutshengisela nxa kulento engani yasikhuba, and kwakungela umuntu wayetshengisela kulabo ababulawayo. Umama lwana wayesiphumela ekufree market yakhe esithi ungena emoteni ayibona abantu abakhe bamdubula emhlane. Kanti manje nxa kuyukuthi yikho konke ababefuna ukwenza sebedubulelana abantu bona